Бүгүнкү күн туругунан биихунтар бутулуугар үс баһар бар. Курдук керестеах нехиленнетин үрүснүң өттүгер 17 километр дахилге үс баһар бар. Онно билигин 13 кеһилелиһиттер. Тутанылар олар локализацияламытан билинdik ведасяга барар курдук үлелер бара тураллар. Тагынна 15 баһар нахара нехиленнетин өттүн декке бар. Онно төлеме үрүснүң өттүгер 34 километр дахилге бар. Тагынна 11 кеһилелиһиттер. Тагыннан 14 баһар нахараттан 4 километр дахилге турбута. Манна билинген күн туругунан баһарсыда агын 4 кеһилелиһит жуп боллаган би сүйбе бир кехини мобилизованный жону ыттыбыт. Тагын маан этен ахарбыт керестеахта баһар ликвидацияланер баһартан 12 кехини ытан эребит. Олонногор бу калбыт баһар быт керестеах баһарга керестеахтан 10 мобилизованный ытан инна округливание оңтуруктахпыт. Тагынна туактан бага киэхеттен нурбаттан алта авиалис харана доннор келендер көмөгө келенделер хаджаллар. Тагын бу билигинте 5 часка выкыс болла. Оннотон Дмитрий Дмитриевич Сабунников сурдаганан мирнеге баран экспертер доннор үчүн бир кехини бу нахара баһарга халларын үлелтен үлелте хажинте хордактан бир нече дополнительно бир кехи келен үлелега. Общая 15 техника үлелеһиттер. Олар истергер үс водовозный техника бар. Үс бульдозер бар. Олар көсеби бу чотортагата бир бульдозерный техниканы ыттыбыт. Тагынна бу эвекенттен нахарага бедивеште келен үлеләте. Тагыннан бартын контролду туталабыт. Оннан тугорчу нахар төйти нехиленеле баран ишпетин токтотомбут мине бүтүн пашкын мобилизованный полосанан таттан трактапны таттан тутанылырбыт. Оннан бу тыларын эти тугорчеки котугулу арга декке эти кайскалак баран ишпетин тонон эти бедивеште келен үлеләте.